Muini ngũthi wa nyĩmbo cia mũgithi ũĩkaine ta Waithaka wa Jane kana ũrĩa ũnanagio Karaiko Master nĩ macambĩki ake nĩararĩ na mũgithi kĩrabu-inĩ kĩmwe kũrĩa mwena wa Kiambu na aragĩcanjamũra macambĩki yake o ta mũtugo. Harĩ nyĩmbo iria arainire he rũmwe rũrathiaga ũũ: ngoro-inĩ yakwa gĩtĩ-inĩ gĩaku we, nakorwo nĩ ndahĩtia ndari ũnjĩre, tondũ kuma twendane nĩ thikũ nyingĩ na ndirĩ ndona ũru waku kairĩtu. Kuma ũmũthĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ, nĩ ndaumĩra kĩharo cirũ. Kuma ũmũthĩ nĩ ndagũtua mũtumia na ndikwenda ũngĩ, nĩ ndaumĩra kĩharo. Wa mbere ngwendeire kĩo gĩaku we, mĩtugo yaku mĩega ona gĩtĩo, hĩndĩ nĩ nginyu rĩu tũikaranie, nguonage wĩ nyũmba gwakwa ngakena. Na rĩu kwĩ macambĩki marehete mawoni mao comment section. Ta he ũmwe ũĩkaine ta Mimesi nĩacangĩire na love emojis na akauga ni fire si fire. Nake Empress Mish nĩaugĩte tunakupenda sana, I'm your top fan. Nake user 88 nĩaugĩte eti nĩ kati ya status ya WhatsApp. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong. Size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia.
Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo hiyo, au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.